کریم صالح وڵاتیە کە زیدەتری 30 ساڵانە لەسەر جادەیەن باژێڕێ دووکێ گازا بازرگانیت فروشیتن لێ ئەف ساڵا وەک ئەو دەبێژیت بەهای گازێ بە ڕەنگێکی وەسا بلند بووە کاریگەری لەسەر کارێوی کردە و بڤی ئاوایی پێشبینیە زیدەترا گیرانبوونێ ئەتکەتن. geleka pêçê nabit. Yani heke bite dinya sar jî bidê girantir lêt. Dinya sar bidê girantir lêt. Yê pêçê bidê bi xwe dolkekî keret, yê pêçê ne bidê hema nakiret. Wekî dî bermîl 180,000 gelek giran e. Parvê hînî 110 bû, 150 bû. Yani gelek erzan bû. Ev sala gelekê giran bûyî. لایەنên peywendîdar li Dûkê bihîvîna ev sala her ser û xêzanek 200 lîtrên gazê wergirît lê tanha bitinê beşê ji deverên çiyayî wergirtiye. دخواز هاتیه کرن که هر سرک خزانکی 200 لیتر بو بین ادابین کرن کار سهنده تیته کرن لی هتانو که ام بجین او سرک خزانت هی بو همیان هاتیه دابین کرن اکید او جه یه سرمایه و زورتر لیوان دورا دست بیکت قناعت تمارنگ او سال وکپار نبید احتمال هر هیچ نبید هر سرک خزانکی 100 لیتر پیش وقت بو بین دان بو هنده که همه که جنگدار جینه هنه برین هم کتشین چند هیوه که او ورزی هم بجن هیوه صار بیتا زستان پی بیتا قطاندن. ئیساڵ جیاواژ ساڵێنبووری برمیلا گازê li Dûkê bi 180,000 dînara ye. Evê çendî jî tirseka zor li def welatiyan bû vê zivistanê peyda kiriye. Li goreyê zanyariyan bi tinê behra Dûkê 23 milyon lîtr neft destpî hatiye û duhok bê geştî pêdivî bi 55 milyon lîtrên gazê ne. Jar Mihemed Kursat News, Duhok.